नमस्ते तपाईहरुलाई आज हामी गोरेलम्बु ब्लग्समा तपाईहरुलाई उज्बेकिस्तान नी पलाउ कसरी बनाउने भनेर सिकाउँदै छौं। हाम्रो ब्लगलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। लाइक, कमेन्ट र शेयर एन्ड सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला है त। Big actress. Dhoni is big actress. Not Quran? Quran? हामी चाहिँ यहाँनिर यसकोले चाहिँ यो काट्दैछ हैन। No cup? Let's go. I will sleep. I don't know. Sleep. Don't know. What are you doing? No, not good. Wash first. Want to go? Me finish cleaning. Me no eat. You bad boy. Bad boy. Now after cleaning finish, money down and run away. You cannot see money down. Why you find me? प्याजहरु पनि काटिसकेको छ। क्यारोट काटिसक्यो हैन, गाजर, प्याज काटिसकेको छ हैन। अब यो चाहिँ काट्दै छ। हामी चाहिँ यो के निस्केको जीवन प्याज हाल्दै छ हैन। प्याज चाहिँ भुटेर कति 15 मिनेट्स 15-30 प्याज यस्तो बनाइसकेको छ यसले हैन। चिकन हाल्दैछ। Chicken also 20-25 minutes. Also 25 minutes cook chicken. Yeah, chicken. After 25 minutes, give carrot. Yeah. What's this? Man. Oh, today we will enjoy. Nice. After 24. Rice. put rice. After 30 minutes, Yeah. finish. Ready. Our pulao. मलाई सबै कुरा रेडी भइसके पछाडि चाहिँ चामल चाहिँ हालिदिनु। औले फुटबल प्लेयरहरु चाहिँ इन्जोय गरिरहेको। You enjoying? Come, play together. Oh. Che. Our pulao is ready. Our Iskandar, good cook, safe. सबैजनालाई खुलेर आएको छ है त। एउटा प्लेयरमा हुनुपर्ने क्यापेसिटी सबै छ हैन त हैन यसको? Yes, pulao ready. Come. से हो Oh, यस। good. थ्यांक यू। Eat. Maybe Abdul. चाहिँ रेडी भइसकेको छ है। Before, not now. Now. हामी चाहिँ खाना खाँदैछौँ। दोनो इसको औले कम फास्ट फिनिस। More potato.
Havle, good taste. No, another. Say thank you. Thank you. Thank you. Yeah, bro. No, not for me. Say isko. Thank you, chef. Ah, Number one. you ever this short me this product me too. No, remember this? Jamboli? Yeah. Finish. Also finish these two guys. Now this. Finish. Last one. कस्तो मजा आयो होइन माने गेम Yes, yeah. Bangladesh is my African friend. Yeah. This eat meal food 3 times. This one finish again 2 times. Full like. Who like? होइन माने गेम